Kembali pi perlok kajing lekai final kebalong ha menang sepan ha pedeng ke belakang dai percaya ke podiwa kajing lekai kelong betanat dulu kata ha du ke kelong step du kelamin te ka belakang dai kelio akul ke podiwa kala penpai kata ha du benpoi ha du ke extra time ha ke extra time ke belakang dai kelio bentem akur te kajing lekai kelong saula kai kelong betanat dulu kata punya pagi adalah kejong hikmat kejong pi ha kane kadani ke video ke bangaya penting berbang ya ru penting ya kajing tiap jekol sampai jima pi con mấy cái snor không mặn luôn enak banget. Oh, ini kita mau terus. Udah thầy quay về cái thầy này thầy em làm cái bọc quần đấy Mari.